ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle Mairang Civil Subdivision, lingbau Presiden Kaseng uba Brosing El Nongbri, menta kasengi ka Khatn Rio Terik Urumpang Arajar Arpuway, kala ay kublay ya kipat ba baro kibalias no oktilang bat kaseng, ban penlong ya ka jingyaki ka bajom, ha kabaliyo I ban nakalyang jong ka sorkar kala shim ya ka rai ban penhiar ya ka dor jong ka petrol bat diesel, shwa ban kut ka pakhang surok, balakot da ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles. Henry nakalyang jong ba Brosing El Nongbri, ulaong ba ka jingjob kampat long shispa na ka shispa, na markat kum ka memorandum ba ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kalapha siya ka sorkar, ban map 10% ya ki tax kaseng kampat yo hado menta. Ulaong watla kaseng kalaweng ya ka jingyaki, Henry kandang yay bu din pan, ya kani ka jingdawa kamtam ka jingbamyo kamay hakapor lockdown. Habakalipan hato ka Joint Action Committee of Passenger Vehicles kan penhiar ni ya ka baisyong kali, hadin baka sorkar kala penhiar ya ka dor petrol bat diesel, u Presiden jong ka Joint Action Committee ulaong, baka seng hado menta kan ang penhiar ni penkiw ya ka baisyong kali, kumta kador bay kali kan ne kumjo ha kador barim. Bad ha kajo kapor ulaong ru, baka dor barim kam day pat kabashim ha kapor lockdown, namar yakato laweng no. Nakalyang jong niw nongelam kaseng Joint Action Committee of Passenger Vehicle ulaong, baka seng kampat penmi ya kikendon ban penkiw ya ka bay kali kumbalaptha da ka sorkar. Ngimla kalam dapan pau jing sungu kerpang ya kipat ba jong kadong berkatan jongi kibala ai ka jing kersan ka bapura ha perang gini gijing ki jongi artayo kanti kumbaong na ka 6% de kanai 4% gila along gibala ya sunukti bat ngi sungu nguru artat hoy kaliang ya sorkar bakala along ka bakloy mat ngap gini gijing jongi saban kot kani ka route blocking ka basaw fraganta diang na bapenhap no ekador sanka ihoj ngila kerandin no yang digijing ki ngila pedang tang ba kawai kalong ba ni syukur pat yang sorkar ba kamdai pat ban penkiu dor ba man kamit man kasngi man katayo da kinaya ba banaya hendring ni kwa bakan yai ne so sipor nagleng jong kajak kumban syukur kan mayo sorkar baga kan sngoba ban perkhat sa kawai pat kapon ka badai sipang gijing jong strai kali kumbang labu ya to kamu merondom na banta tax jong kali barkhoj kamtam por lockdown ba krimyo ban yasiu ite tax nrei wala kataru nglaya kerandin jing yaki nrei ngenang yai budin pat hak bai dei ba tax ya ka tax ngi dawala kumba 100% yai lada ka sorkar kalong wala ngimyo eta 100% ru nrei kade bandon kin kendiat sot ka ta jing map lani kan live post 100% ru mo nrei ngibu nagaleng ka Joint Action Committee all Meghalaya Commercial Vehicle ngibu 100% nrei ngim khmi lenti hadu kata nrei ngi sungthu jing sorkar ka sungthu lang kan yangi nagaleng ka jak ka bede bar kan ka jing pen kiu pen hiar bai kali hadin makan ni kayu kalong bangi ni pen hap yang kaju om hari ni ka sim por lockdown kami hap akan di lockdown kalau lockdown ngilakut kalong tang spor tu ring lapoi bang situ ka ni sim minyo itu garip government kepala aman man tu arjar arfau dak tu bang istan ni krum kwa ban yari bai se garit dak moi dak ni dang tai ri kan nek kumju kum ba julong kain na mairang seselong kat kum garit kidon hal-hal kelima kumbala yo jengtip ka ba ngilak sim yang bau DTO karit jong ka kat kum ka dor jong kali ka song dor kat no kum tu ki swift ki kitu along la jong karit tingi na kalian ki sumur along la jong karit nang ni na selong hamairang nagarit jong government ngimla bantam yak prapun rutengka na kalian ki sumur ta mo ndai na kalian jong ki tores kitu ki swift ki alto ki kitu ki hap to karit ka basis pak san pau ndai ki kompat sim ya ta kidang sim hapo na kalian jong ki swift ki itu ki indika kisim kador spa arpau marwai nagling sumu pat prapau tengka marwai ngakarpat ru ipat ba bikin sumu fair
lada kadon kanu kanu ka ba ki simtam nak ta ki deban pha ka jing tip sengi ngiru kan sim action kan yaki mengin syas ngap sa nomor 4 ba ulai ka jing kersan yaki nama ta jungki tinglayo ka jing job wala kan 4% re 100% ni lada yo basa kalau setengah strike kali te wala ka taru ngan senang ya kampan bahang senang ya train nang ni sikmat ketika mon rekat-rekat ba lupa ba mengin kenyot lupa ba